Ito pa Yesu Kristu gim thuak na John gel lungdam na lai siang tho sung pan sim na hi John alian som le giat aneu khat pan alian som le kuwa aneu som li le ni na chiang Jesimani huana John alian som le giat aneu khat pan som ni le sagi chiang Yesu in anung zui te to ki dron lui kan tanin apai hi tua laya huano ma tua huan sunga ama nung zui te to alut hi Yesu le nung zui te tua muna pai zel wa hi manin Yesu ale hek Judas in zong tua mun athei hi tua hi manin Judas zong siam pilian tele Farisai mi te in asol kal kap tele biakin ching palik te to hiam to in lal chin le meila de in tua huana hung pai hi Yesu in zong ama tunga apiang ding thu khem peu thei hin a hi manin hung pai hia in amau te kianga adong hi kwa zong na hi hiam amau te in hibang in dong hi Nazareth kwami Jesu azong kahiu hi Yesu in chi hi keima hi Yesu ale hek Judas zong tua mi hon te to hung ding khom hi Yesu in keima hi a chi chiang in amau te nung kinin apu ku hi Yesu in adong ki hi kwa zong na hi hiam amau te in dong hi Nazareth kwami Jesu azong kahiu hi Yesu in amau te hi bangin again hi keima hi chi in ka honggen khin zo hi ke hong zong na hi le hi adang te kha lalun hi bangin a chi na pen ke na hung piak sa te khat zong ka kisam sak ke hi chi in athugen na atun na ding a hi Simon Peter in nam sau kwa hi manin anam sau dokin siam pilian pen pa sila pa asal le atak lambil asat hi tua sila pa min Markus a hi tua chiang in Yesu in Peter kyanga hi bangin a chi hi na nam sao apaya siat in kapain thuak ding in hong piak tu thuak lo ding ka hi hiam tua hi manin kal kap tele abu tele jura palik te in Yesu manin henua tua kumin siam pilian pena sem kai fa sung pa Anas kianga apai pi masau hi mi honte tangin mi khat asi ding kilom zo hi chi in Jerusalem kwa a Juda ulian te kianga thu again pa Caiphas a hi Simon Peter le anung zui dang khat in zong Yesu azuyu hi anung zui dang khat pa le siam pilian pen pa ki thei wa hi manin siam pilian pen pa in tual donga Yesu to alut khom hi a hi zong in Peter hi le kong polama a khol hi tua hi manin siam pilian pen pa to aki thei nung zui dang khat pa zong vapai ki kin kong ching nu mei a ho pi khi chiang in pi ta zong atum pi hi kong ching nu mei in pi ta kyanga adotina hi mi pa nung zui te khat hilo na hi hiam ama in dong hi kahi ke hi huadamma ma hi manin na sem tele palik te in mei hol chia tua mei oin akima dingwa hi manin Pita zong vapai in meo in amau te to ading khom hi siam pilian pen pa Anas in Yesu kianga ama nung zui te thu le athu hil na to ki sai thu adot chiang in Yesu in hibangin adong hi mi khem pe che in thu ka gen ton tung hi juda mi hon pi ki khom na in te le biakin sunga thu ka hi la thu ka sim gen na om ngei lo hi tuai manin banghang in ke kyanga hongdong se na hi hiam katugen azami te kyanga dong le chin kagen teng amau te in honggen thei di mu hi hibangin Yesu apau chiang in biakin ching palik te khatin Yesu abet komin hibangin atong hi bang hangin hi bangin siam pilian pen patunga kampau ngam na hi hiam Yesu in adong hi amalo in kampau hiao ka hi le ka khel na honglakin katugen na aman a hi manin banghang in hongbeng zen na hi hiam
tua chiang in Anas in Yesu akhi sama in siam pilian pen pa Kaifas kianga akuak hi tua bang in meyo in Simon Peter dingin aom lai takin akima omidang te in ama kianga hibangin adong hi nang hua mi panung zui te khat hilo nahi hiam Peter in anial hi kahi ke hi tua chiang in siam pilian pen pa na sem Peter in abil asat khiat sak pa be te khatin hibangin achi hi wan sunga ama to na om khom lai un hong mu hilo kahi hiam Peter in anial ki kleo lewa tua khit phetin a ka khuang hi Yesu singlam te tunga sina ding thu khen na athuang na John alian som le giat aneu som ni le giat pan alian som le kwa aneu som le guk chiang tua chiang in Kaifas in panin rum mi gamuk pa pilat omna kumpi na Yesu apai piu hi tua hun pen jing sang tung a hi Juda mi te hi le paisan poi anneng na sunga ki hel nuam wa hi manin biak na vain asiang aswa theina dingun kumpi in huang sunga dulo hi tua hi manin amau te kianga pilat hungpu suakin amau te adong hi mi pa na mo sang na u bang a hi hiam amau te in hibangin adong hi mi pa agam tat aselo hille nang kianga ka hong tun pi ke ding hi pilatin dong leo leo hi Jerusalem kwa om no jura ulian te ma in pai hiat pi un la no mau thu kham to kituak in ama tunga thu khen un Juda mi te in adon ki na a ko te in mitha thena ding thu kane ke yu hi Yesu in ama sina ding zia again sa thu atun theina ding in hibangin apiang a hi tua chiang in kumpi huang sunga pilat cha ke ka Yesu samin hibangin adong hi nang jura mi te kumpi nahi hiam Yesu in adong hi nalung sima apiang tom ahong dong nahi hiam tua hi keile midang te in keima thu honggen a hi hiam tua chiang in pilatin ke jura mi hongsa nahi hiam na jura mi pi tele na siam pilian te un ke kianga nang hong apu hi bangam ta khial nahi hiam Yesu in adong hi keima ungna pen hileitung gam hilohi keima ungna hileitung gam hile Jerusalem kwa a Juda ulian te khut sunga hongki piak lo ringin anung zuite in ado ding hi tua hi manin keima ungna pen hileitung to kizom lo hi pilatin dong hi tua hi le nang kumpi hilo na hiam Yesu in dong hi kumpi hi nangma in nong chi hi hituman again ka dingin mi hong swakin leitunga hong pai ka hi hituman to akizom mi peuma in keima tugen hong zui u hi pilatin dong leo leo hi thuman na chi bang a hi hiam tua chiang in Juda mi hon te kianga pilat vapai kikin amau te kianga hibangin adong hi ama khial na bang ma kamuke hi tua hi man in na pai san poi hun u chiangin no te ading in mi khat ka kha khiat angei na a hi manin no te ading in hi jura kumpi pa hong kha kheleng na udu hiam Juda mi te ong ko pu hi mi pa kha ke in Barabas hong kha in Barabbas pen mi swamin thong kia khat a hi tua chiang in pilatin ama kianga Yesu pai pi sakin asa saki kal kapte in akum pilu khu ding in ling vial in Yesu khu sakwa akum pi puan ding in puan san asil sakhiru chiang in ama kianga ne in hibangin aza ko hi jura mi te kumpi pa nakhan sauta hen amau te in akhudu to amai tang abeng hi pila jong khat vei hung puswa kekin mi hon pi te kianga hibangin again hi ama khial na bang ma amulo ka hi na thu na the na ding un
no te kianga Jesu ka hong pai khesak hi tua hi chiang in Yesu zong ling lu khu kom le puan san sil komin hung pusua ka pilat in mi honte kyanga hi bangin achi hi en un hi laya nami pau om hi siam pilian tele biakin ching palik te in amu chiang in aki ko pu hi singlam te tunga that in pilat in hi bangin achi hi na ut ule pai pi un la singlam te tunga that un ken ama khial na kamu ke hi Juda mi honte in hi bangin agenu hi ama pasian tapa in kigen ahi manin akitha theina ding thu kham kaneu hi hi thu azak chiang in pilat alung hi mo sem hi tua hi manin kumpi in huang sunga lut ki kin Yesu kyanga hi bangin adong hi koilai panin ahong pai na hi hiam a hi zong in Yesu in dong lo a hi manin hi bangin adong ki hi hong dong lo ding na hi hiam nang tha theina ding le kha theina ding ana kanei lam phok lo na hi hiam tua chiang in Yesu in hi bangin adong hi asianin nang tunga hongpelo hile kei tunga ana nane het ke ding hi tua hi manin nang ma khut sunga kei hongap te mo na lian zo hi pilat in hi thu azak chiang in Yesu akha theina ding lam pi zong in ahan chiam hi a hi zong in Juda mi hon pi te hi bangin ong in akiko hi hi mi pa na kha pe ma le room gam khem pe au kum pi pa to aki pol lo na hi ding hi kum pi hi ing ach khem pe pen gam khem pe au kum pi pa alang pang a hi pilat in hi bangin mi te kiko na azak chiang in Yesu pai hiat pia Hebrew pau in Gabata kichi swang pha pek tunga thukhen na to khom tunga atu hi tuani pen paisan poi hunding kigin ni hiya sun kim lai ta khun a hi piladin Juda mi te kyanga hi bangin achi hi laya na kum pi pau om hi Juda mi te in hi bangin akiko hi that in singlam te tunga that in piladin amau te hi bangin adong hi na kum pi pau that mok ding ka hi hiam siam pilian te in hi bangin adong hi room gam khem pe au kum pi pa simlo kum pi dang kanei ke yu hi tua hi chiang in singlam te tunga tha ding in amau te khusunga Yesu apeta hi Yesu singlam te tunga ki khai na le asina John alian som le kwa aneo som le sagi pan som thum le sagi chiang amau te in Yesu la in pai hiat piwa ama ki khai na ding singlam te ma posakin Hebrew pau in Golgotha kichi lutangu muala pai piu hi tua lai mun panin singlam te tunga khaiwa amalang tua ka zong midang khat tuang ma ki khain alai zanga Yesu a khaiu hi pilatin lai khat gel sakin Juda mi te kumpi pa Nazareth khwa mi Yesu chisaka singlam te tunga aswang saki Yesu ki khai na mun pen Jerusalem khuo pi to kinai a hi manin Judea gam mi te tampi in hilai kigel asimu hi tua lai pen Hebrew lai Latin lai le Greek lai in agel hi tua chiang in siam pilian te in pilat kyanga hi bangin agenu hi jura mi te kum pi pa chi in gel ke in la hi mi pa in jura mi te kum pi pa ka hi chi in gel in pilat in hi bangin adong ki hi ka gel sa pen ka gel sa bang in kip hi kal kap te in singlam te tunga Yesu akai khidu chiang in apuan te lawa khen khat chiat in anga dingun khen li aswau hi monga nei lowa ki phan apuan tuar pi zong alau hi a hi zong in amau te in hi bangin akikumu hi puan balkek ke ni anga ding i theina ding in ai san ni
lai siang tho sunga mau te in kapuan te homua kapuan tual pi nga na ding in ai asanu hi chi na ki gel na atun na ding hi bangin gar kap te agam ta a hi Yesu singlam te ge ya amanu Clopas ji Maria a hi amanu no Magdala kwami Maria adingu hi Yesu in amanu le ait anung zui pa ading khom amu chiang in anu kyanga hi bangin again hi nu o tolaya natapa hi anung zui pa kyanga hi bangin again hi nanu tolaya hi tua hi manin tua huna ki panin nung zui pa in ama ina Yesu nu Maria akem hi tua hun chiang in Yesu in na khem pe kiching ta hi chi in thei a hi manin lai siang tho suwa ki gel thu atun theina ding in hi bangin a chi hi kadang ta khi tua laya ber khadimin lenga zu hau om a hi manin amau te in tua sunga tuihum na dia in puk na khiang don na akoi khidu chiang in Yesu kama avata to hi Yesu in lenga zu hau achep khit chiang in hi bangin again hi man hin ta hi tua khit chiang in alu puk sukin asi hi Yesu luang ki vuina John alian som le kwa neu som thum le khat pan som li le ni chiang tuani pen kigin ni hiya azing chiang sabat ni thupi dia ka hi manin tuani in singlam te tunga aluang te om lai ding te lo wa hi chiang in Jerusalem khuwa Juda ulian te pilat kianga papain akheu kwai tanin alakhian na dingun angenu hi tua hi manin gar kapte hung paiwa atua masak pau akhe akwai tan sakhidu chiangin alang khat a umpa azong akwai tan sakuhi ahi zongin Yesu he kwai tan dingin akithoi u chiangin ama asikhin na thu thei wahi manin akhe akwai tan sak non ke uhi ahi zongin gar kapte khatin atei pi to Yesu pang pi asulle si san le tui hung leng khia hi no te in na up theina dingun hi thu piang amu pa in ama mu banga hung gen ka hi ama thu gen te aman thu hiya again pa in aman tak tak again a hi na thu zong a thei hi lai siang tho sunga ama gu te khat zong ki tan lo ding hi chin again na thu atun theina ding in hi bangin a piang a hi tua bana lai siang tho mun dang khada teipi to sut pau ending hi na chilai hi tua chiang in Arimatia khwa mi Joseph in Yesu luang alakia theina ding in pilat kianga vapain angen hi Joseph ichi pen Yesu nu azui khathia ahi zongin Jerusalem khwa Juda ulian te ki tang na hangin asim zui khat hi Joseph in Yesu luang alakia theina ding in thunga hi manin vapain Yesu luang alakia hi Yesu kianga azan honge Nicodemus zong hungpaya Yesu luang asial lo na ding in abol na ding in mira le Alois pang nam tui ki gom toy som ni bang agik ahung pua hi tua mi ni te in Yesu luang lawa Yuda mi te in sia vui u chiang in abol ngei bangun pang nam tui nu in puan to atu nu hi Yesu singlam te tunga akithana mun to kinaya huan khatoma tua huan sunga kwa ma akivui ngei nai lo na han khuk thak khat om hi tuani pen kigin ni hiya Juda mi te sabat ni hungnai ta hi manin tua han khuk anai a hi na hangin no satakin tua lai muna Yesu avuyu hi hin to pa lungdam na lai siang tho hi Kristo to pa na tuma phan nam ta hen